Салом дӯстон. Имрӯз биёед як қадами нав мегузорем баҳри омӯзиши забони русӣ. Яъне барои мисол мегирем якчанд гуфторҳоро ва албатта бо забони русӣ ва ба забони тоҷикӣ тарҷумаи онро дида мебароем. Яъне тарҷумаи на калима ба калима, балки тарҷумаи бо гӯем маънияш. Тарҷума бо маънӣ. Инак лайк гузоштем. Агар шумо подписчики мо набошед, подписатсия кунед ва рафтем дӯстон. Инак гуфтори аввалин бо забони русӣ. Человеку свойственно предпочитать выгодное важным. Ицхак Адизес. Яъне табиати инсон чунон аст, ки фоидаро аз муҳимот афзал медонад. Яъне мо ба ин ҷо чӣ дигаргунӣ гӯем даровардем? Хуб, человеку свойственно гӯем хусусият. Инҷо оиди хусусияти одамон омадааст, шахсият омадааст. Яъне метавонем инро ба табиати инсон низ гаронем. Предпочитать. Хуб, предпочитать афзал донистан. Яъне акнун инҷо мебинем вақте тарҷума меояд, предпочитать дар забони русӣ гӯем пеш аз выгодное важно месудааст. Дар тарҷумаи мо бошад калимаҳо бо ҷойашон иваз шуданд. Яъне фоида выгодное, муҳим важное ва афзал ба охири ҷумла омадааст. Яъне тарҷумаи калима ба калима иҷо кор намеояд ва агар шумо мехоҳед чизеро тарҷума карданӣ бошед ва ё ин ки бо касе муошират карданӣ бошед, шумо бояд ҳангоми тарҷума ин хусусиятҳоро ба инобат гиред, ки мантиқ, яъне мазмуни ҷумла дигар нашавад. Мегузарем ба гуфтори дигар. Хорошие люди принесут вам счастье. Плохие наградят вас опытом. Худшие дадут вам урок, а лучшие подарят воспоминания. Цените каждого. Хуб, чун инҷо мебинем якчанд ҷумла аст, мо метавонем онро ҷумла ба ҷумла тарҷума кунем. Яъне хорошие люди принесут вам счастье. Одамони нек хушбахтӣ меоранд. Хуб, анакнун инҷо мо чӣ дигаргунӣ даровардем? Хорошие люди принесут вам счастье. Яъне инҷо калимаи вам нест аст. Албатта мо метавонистем инҷо калимаи шуморо ҳамроҳ кунем ва маънии он дигар намешуд. Албатта барои вазну қофия мо метавонем аз инҷо калимаи шуморо гирем ва мантиқ гум намешавад. Одамони нек хушбахтӣ меоранд. Яъне на танҳо ба шумо, бад дигарон низ. Хуб, идома медиҳем. Плохие наградят вас опытом. Ана инҷо мо метавонем ҳамроҳ кунем калимаи ба ҷои бад, яъне инҷо плохие, бадон. Шояд касе бадонро нафаҳмад, барои ҳам мо инҷо овардем одамони бад бо таҷриба бой мегардонанд. Яъне аз одамони бад мо чӣ таҷриба мегирем. Худшие дадут вам урок. Бадтаринҳо, инҷо мо калимаи одамон овардем ва худшие бадтаринҳо тарҷума кардем. Дадут вам урок. Яъне аз рафтори бадтаринҳо мо ба худ як дарсе мегирем. А лучшие подарят воспоминания. Аз беҳтаринҳо бошад, хотираҳо мемонад. Аз беҳтаринҳо бошад, хотираҳо мемонад. Цените каждого. ҳамаро қадр кунед. Метавонем ҳар яки онҳоро қадр кунем, гӯем метавонем ҳамаро қадр кунем. Яъне дар охир гуфтори мо чӣ гуна тарҷума шуд? Одамони нек хушбахтӣ меоранд, одамони бад
با تجربه روی میگردانند. بدترین ها درس میشوند، از بهترین ها باشد خاطره ها میمونند. همه را قدر کنید. و بیاید به گفتاری سیومی امروزه میگذاریم. Когда проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. یعنی یک گفتاری عجیب از حسین بولت. وقتی مغلوب شده به شما تبسم میکند، غالب طعم غلبه را از دست میدهد. انا اینجا ما میتوانیم از دست میدهد گوییم، میتوانیم طعم غلبه را گم میکند. یعنی وقتی مغلوب شده کسی که مغلوب شد تبسم میکند، غالب طعم غلبه را گم میکند. یعنی وقتی که ما از یگان چی مغلوب شدیم، کارمون اومد نکرد، ما میتوانیم تبسم کنیم و چون همه این گذرو است، میتوانیم همه این را نیز از طریق گذرانده باشیم و البته به سوی موفقیت به پیش چیکار کنیم؟ حرکت کنیم. خب و از اینجا چون معلوم شد وقتی ترجمه کلمه ها با جایشان عوض می‌یابند و کلمه های هم معنی به جای یکدیگر میآیند و هنگام صحبت مشابه به ترجمه ما باید به مضمون آن اهمیت داده باشیم. اینک گفتاری اولین با زبان روسی. Человеку свойственно предпочитать выгодное важно. Ицхак Адизес. یعنی طبیعت انسان چنان است که فایده را از مهمات افضل می‌داند. یعنی ما به اینجا چی دیگرگونی بهم در آوردیم. خب человеку свойственно. خصوصیت اینجا واحد خصوصیتی آدمان آمده است، شخصیت آمده است. یعنی میتونیم این را به طبیعت انسانی گرونیم. предпочитать. خب предпочитать افضل دونستن. یعنی اکنون اینجا میبینیم وقتی ترجمه میگوییم предпочитать در زبان روسی گوییم پیش از выгодное важно میشده است. در ترجمه ما باشد کلمه ها با جایشان عوض شدند. یعنی فایده выгодное مهم важное و افضل به آخر جمله آمده است. یعنی ترجمه کلمه به کلمه اینجا کار نمی آید و اگر شما میخواهید چیزایی رو ترجمه کردنی باشید و یا اینکه با کسی مشارکت کردنی باشید، شما باید هنگام ترجمه این خصوصیت ها رو به نوبت گیرید که منطق یعنی مضمون جمله دیگر نشود. میگذاریم به گفتاری دیگر. Хорошие люди принесут вам счастье. Плохие наградят вас опытом. Худшие дадут вам урок, а лучшие подарят воспоминания. Цените каждого. خب چون اینجا میبینیم یک چند جمله هست، ما میتونیم اون رو جمله به جمله ترجمه کنیم. یعنی хорошие люди принесут вам счастье. آدمانی نیک خوشبختی میآورند. خب اکنون اینجا ما چی دیگرگون در آورده؟ хорошие люди принесут вам счастье. یعنی اینجا کلمه вам نیست. البته ما میتونستیم اینجا کلمه شما رو همراه کنیم و معنی اون دیگر نمیشه. البته برای وزن قافیه ما میتونیم اینجا کلمه شما رو گیریم و منطق گم نمیشود. آدمانی نیک خوشبختی میآورند. یعنی نه تنها باشون باید دیگران نیست. خب ادامه میدیم. плохие наградят вас опытом. اینجا ما میتونیم همراه کنیم کلمه به جای بد، یعنی اینجا плохие بدان. شاید کسی بدان رو نفهم، برای هم ما اینجا آوردیم آدمانی بد با تجربه روی میگردانند. یعنی
از آدمان بد ما چی تجربه بگیریم. خود شدید و مروک بدترین ها، یعنی اینجا ما کلمه آدم آمونه و خودش بدترین ها ترجمه کردیم. دادود فهم مروک یعنی از رفتار بدترین ها ما به خود یک درس میگیریم. اولش پدرت پس поминание. از بهترین ها باشد خاطره ها میموند. از بهترین ها باشد خاطره ها میموند. سنی که کجدبه همه رو قدر کنید. میتونیم حرف اونها رو قدر کنیم، گوییم میتونیم همه رو قدر کنیم. یعنی در آخر گفتار ما چگونه ترجمه شد؟ آدمان نیک خوشبختی میآورند، آدمان بد با تجربه روی میگردانند، بدترین ها درس میشوند، از بهترین ها باشد خاطره ها میمونند. همه را قدر کنید. و بیاید به گفتاری سیوم امروزه میگذاریم. Когда проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. یعنی یک گفتاری عجیب از حسین بولت. وقتی مغلوب شده به شما تبسم میکند، غالب طعم غلبه رو از دست میدهد. انا اکنون، انا اینجا ما میتونیم از دست میدهد گوییم، میتونیم طعم غلبه رو گم میکند. یعنی وقتی مغلوب شده کسی که مغلوب شد تبسم میکند، غالب طعم غلبه رو گم میکند. یعنی وقتی که ما از یگان چی مغلوب شدیم، کارمون اومد نکرد، ما میتونیم تبسم کنیم و چون همه این گذرا است میتونیم همه این رو نیز از طریق گذرانده باشیم و البته به سوی موفقیت به پیش چیکار کنیم؟ حرکت کنیم. خب و از اینجا چون معلوم شد وقتی ترجمه کلمه ها با جایشان عوض می‌یابند و کلمه های هم معنی به جای یکدیگر میآیند و هنگام صحبت مشابه ترجمه ما باید به مضمون آن اهمیت داده باشیم. اینک دوستان اگر شما خواهید که ما با دیگر گفتارها رو گرفته ترجمه کرده باشیم، حتما در کامنتاری ها نویسید. امروز نمایش به انجام میرسد. برای کار موفق و دائما سلامت باشید دوستان.